ibihe byiza wowe ukurikiye Ituze 250, reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi nkubwire ko uri uw'ingenzi mu bihe byose. Nkubwire ko rero ari wa mwanya aho tugenda turebera hamwe amakuru agezeho. Njye ndi Queen of Trends, hanyuma rero umwamikazi w'amakuru abagezweho. Niko bimeze rero, njyewe ngomba kubana nawe 5/5, ntihagire ikuru na rimwe rigucika kugira ngo bigende neza. Burya icyambere ni amakuru kugira ngo bigende neza. Reka nkubwire ko rero yari Ituze 250, kindi Muteterazina Shifa cyangwa se Queen of Trends. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amakuru arimo kuvugwa ku mugabo bita Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid. Ni umugabo rero wamenyekanye nk'umuntu wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda mu cyo bitaga Rwanda Inspiration Backup. Yamenyekanyeho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'urubanza rwe kuva rwatangira kugeza uyu munsi. Ni urubanza abantu benshi bagiye bavugaho ibintu bitandukanye, ni urubanza rwahangayikishije abantu benshi batandukanye, ariko noneho kugeza igihe yaje gufungurirwa, Ishimwe Prince Kid arafungurwa. Rero abantu bakomeza kugenda barebera hamwe ese bimeze bite. Gusa nyuma yaho ubushinjacyaha bwaje kujurira, hanyuma rero ahabwa igihe cyo kwitaba urukiko kugira ngo abashe kuburana ubujurire yari yahawe. Hanyuma rero Ishimwe Dieudonné, nkwibutse neza yuko aherutse gukora ubukwe n'umukunzi we Iradukunda Elsa Miss 2017. Aherutse rero kurushingana n'uyu mwari, nawe rwose wabigenjeje neza, wamurwanyeho urukundo. Umwe mu bari bagaragaje ko urukundo rwa nyarwo rukibaho. Abantu benshi icyo gihe baravuga bati rwose urukundo nuru. Koko nawe amaze gufungurwa yaje rwose kubimuhamiriza, aravuga ati rwose reka bikwereke yuko urukundo nyakuri wanyeretse ku itariki ya 2 Werurwe umwaka w'2023 nibwo Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa bafashe icyemezo bajya kuba umugore n'umugabo mu mategeko, barabirahirira babana. Ubwo ngubwo imbere y'amategeko, ni umugabo rero waruherutse kurushinga imbere y'amategeko we n'umukunzi we Miss Iradukunda Elsa. Ariko kuri iyi nshuro hari andi makuru arimo kumuvugwaho, atari mabi ariko. Hanyuma rero reka twihute ne kugutindira dufatikanye kureba iyi nkuru ivuga ko ngo hahishuwe ko amajwi yasakaye ya Prince Kid ni amakuru rero dukesha igihe.com. nk'uko bisanzwe turagenda turebera hamwe uko uyu munsi byagenze mu rubanza rw'ubujurire, aho Prince Kid yari yagiye kuburana urubanza rw'ubujurire, aho ubushinjacyaha bwari bwajuriye ku cyemezo cye cyafashwe n'umucamanza bemeza yuko agomba kurekurwa, ariko nyine ubushinjacyaha buravuga buti oya, tugomba kujurira. Inkuru irakomeza ikavuga iti ubushinjacyaha bwatangaje ko amajwi yagiye hanze yumvikanisha Ishimwe Dieudonné asaba umwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda icyo yitaga happiness. Muri ayo majwi atari yo y'umwimerere rero, kuko ngo hari ibyakuwemo. Ishimwe uzwi nka Prince Kid kuri uyu munsi nibwo yaburanye ubujurire nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere, ariko kandi ubushinjacyaha bukajurira bugaragaza ko hari ibyirengagijwe. Ubwo rero yireguraga ku byaha akurikiranyweho, Prince Kid yavuze ko amajwi yagiye hanze amushinja guhoza ku nkeke umukobwa amusaba gukorana imibonano mpuzabitsina. Prince Kid yasabye abacamanza mu rukiko rukuru ko baramutse bumvise ikiganiro cyose yagiranye n'uwo mukobwa byatuma bagira ishusho y'ibyo baganiraga, ngo kuko nta naho rwose bihuriye n'imibonano mpuzabitsina. Yatangaje ko rero uretse amajwi ariko ngo hari n'ibimenyetso by'ubutumwa bugufi birimo ubwahimbwe butabayeho. Asaba kandi ko habaho kuzabunonosora. Yakomeje agira ati ndasaba mbinginga ko izo message cyangwa se ubwo butumwa bugufi mwazazisoma zose, kuko ibyo bavugaga bihabanye cyane n'imibonano mpuzabitsina. Ikindi kandi uruhande rwa Prince Kid rwe rwagaragaje kuri ayo majwi nuko
uko yafashwe nta burenganzira bwatanzwe. Ubushinjacyaha bwabihakanye buvuga ko uburenganzira bwari buhari ngo kuko hashakwaga ibimenyetso ku cyaha cya ruswa. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bwasabye umushinjacyaha mukuru uburenganzira bwo gufata amajwi Prince Kid nk'ikimenyetso ku cyaha cya ruswa. Ni amajwi yafashwe mu buryo bw'ibanga. Ishimwe yumvikana avuga ko yababajwe n'umukobwa baganiraga kuko ngo yamwimye ibyishimo, nyamara kandi we ngo yaramurwaniye ishyaka. Mu magambo ye muri ayo majwi yumvikanaga agira ati, ikintu kimbabaje ni ukuntu nakurwaniye ishyaka ngo nguhe ibyishimo, ariko kandi wowe ukaba utandwanirira ngo ubinyishyure. Mu ijwi ry'iminota irenga 10, Ishimwe yumvikana nk'uwinginga uwo mwana w'umukobwa amusaba kumwumva. Aho niho ubushinjacyaha bushingira bugaragaza ko habayeho kumuhoza ku nkeke ugendeye kuri ayo majwi. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwagaragaje ko hari ibintu byavanywe mu majwi ya Prince Kid yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, bugira buti ibyo twazanye gusa mu rukiko ni ibifitanye isano n'ibyaha aregwa. Ishimwe Dieudonné yari yasabye urukiko ko ruramutse rwumvise ikiganiro cyose yagiranye n'uwo mukobwa byatanga ishusho y'uko ikiganiro gitandukanye n'uko ubushinjacyaha bwabigaragaje. Umucamanza yasabye ko ubushinjacyaha bwatanga amajwi y'umwimerere atarakurwamo ikintu na kimwe. Prince Kid aregwa ibyaha byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gusa ibyo byombi yabigizweho umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge.